Mangibaga kayo man iti word nga mangrugi ti letter A, nga kayat ti Apo nga mapasamak iti biag tayo iti 2022. One word that starts with letter A, nga kayat ti Apo nga mangyari iti biag mo iti 2022. Advance, arise, active, dito Facebook. Amen. May nagbira, amen. Ay, hindi. Yung ano palang in-amen nandito, yung special number. Agyaman. I heard a word. The word is abound. I'm going to speak to you on abounding in the work of the Lord. Gusto amin, di gid yung bagayo kakabsat. Kanya lang hanga isot topic ko. Ti topic nga i-share ko kada kaita nga kaya ti Apo nga mangyari ti biag tayo ti 2022 is to abound in the work of the Lord. Sabi dito, agpatpatuloy, abide, accelerate. Maganda yan Okay? Ito naman sabi niya kanya serve. Okay para magsimula sa letter A, sabi niya, serve. Okay Okay ka, Brad. Ayos ka. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. The Bible says, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Napinda sa amin, nagiging bagayo. Sabi ko matamakita, tibiyag tayo. Active, yes. Agkarkararag, amen. But let's talk this afternoon about abounding. What this means is not, and what this means is. So negatively, positively. Negatively, what abounding means that we should not decline. Amen? Anat decline? Agatras. Decline. We should not stagnate. Anat stagnate? Hanagkutin. Mabungsutan kakabsat, kalakanal, hanaggunayen. So dapat hante ag-stagnate. Next, we should not stop. We should not stop. Hante nga sumardeng. Amen? Uray ado dagiti rason, ado dagiti rikna nga mangpasarden ka, ngem di ka agsarden. Bagam takabay mo, don't stop. Uray ko na ni Kibuloy, stop. Don't stop. Keep going. Next, we should not become slothful. Ano ito slothful? Ti slothful kakabsat, agsusulit, agpapatay, agsasadot. Maybe because of our mood or physical, DJ ko natin aminin ka, digiti ladies, DJ hormonal. Pero we should not become slothful in serving the Lord. Urek susulit ka itata, bagaam tabagim, di kag sadot-sadot agsulit-sulit. This means that we should not become lazy. We should not become lazy. On the other hand, abounding, what does it mean? It means, first of all, that we should increase. We should increase. Dito testimony ni Conrad iti bigat, kuna nga kasta, ninayunak iti commitment ko, di ninayunak ti first fruit ko ti 10% of my salary. Next year, he is planning to add 50% more kada di commitment na ti first fruit. So no 10,000 for example, di commitment na nayunan na 5,000. Amen? Malaki yun. 50% of his 1 month salary, idadagdag niya doon sa 1 month salary. So that's 1.5. That means you increase. Amen? Next, it means you excel. Abounding means to excel. Ano na sound that you excel? Above average. Hanga DJ normal lang. Dapat abnormal. Not just the normal. No dati kakabsat kat you normally give your tithe, you challenge yourself, I want to abound. Mangrugi ako na mangted iti love offerings. Mangrugi ako maten nga commit ti para iti missions. But you need to abound in the work of the Lord. Ti context na work of God, ti church, ti trabaho, ti panagserbi ti Apo. Yun ang context. Amen? Okay. Also, to abound means we should do more. We should do more. Okay? We have done many things this year, right?
Nabili, napatayo yung building ng Claveria. Amen. Na gatang DJ sementeryo, napapintaan, iti kapilya pasukin, na repair, iti kapilya iti lawag, take all the sum all together, dakdakkel pelat magastos tayo dito building project. But simply, that is what God wants us to do. To abound means to do more. Also, to abound means to be in great plenty. In great plenty. So, ipagpakita na kakabsat, mamati kay kadi, nga no ti apo, kat agabound ka kung nanaking ka, it means nga pag-aboundan naman ti parabor naking ka. You believe that? Amen. That God will not tell you something that His grace will not accord you. Han nga isupply di grace. Mamati kayo nga, no kung na ti apo, I want you to increase. I want you to excel. I want you to abound. I want you to do more. It means God has the capacity to make that possible. Amen. You believe that? Amen? 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8. The Bible says, and God is able to make all grace abound toward you. Ti apo mabalin na nga pa adwenti so amin na parabor ang maipaay kada kayo. So no ko na ti apo king ka increase am tagibing mo. Hanggang mabutbuteng kasi ti apo increase na mo di parabor. Tapno kada kayo at dati amin na kinawadwad iti amin na banbanag ket rumang ay kayo ang maipaay iti so amin nga aramid ang naimbag. Praise God. I don't know if there is any church in the Philippines or in the whole wide world nga kastoy ti mensahe ti apo kadakwada ita. But you know what? Here at the HBBC, specifically kada kayo nga members ti HBBC, detoy ti challenge ti apo kada kayo. Maybe pastors are preaching different messages right now. Ngem, api nga detoy ti in-point ti apo nga message because he wants us to increase, to excel, to do more. It is said that there are three kinds of people in the world. Three kinds of people in the world as far as our topic is concerned. Number one, those who make things happen. Amen. Those who make things happen. Ano ka nang asawon deta? Dito number one, iso di kitay umay agikat tilati tumbigat. Yon. Di kitay umay agikat tilati kan agpinta itangalawa. Sila yon. Those who make things happen. Hello? Number two, those who watch things happen. Sino yan? Di kita ito lang agbuya ti picture nga mai-flash. Di kita may nagikat pinta. Binuyam lang. Number three, those who don't have a clue what's happening. Na i-flash kat kunada, nagpapintagayam ni pastor. Walang kaalam-alam. Malamang ay absent. Sabi ng INC kay Tomas, absent daw. So, those who make things happen, those who watch things happen, and those who do not have a clue of what is happening. But we should be the first, amen? Who make things happen. Pag mayroong gawain dito, sino't umay agpinta tong bigat, we raise our hand and come tomorrow. Amen? May kay tong bigat one, di kiti available. Alakat maawatan tayo, no? Dati trabaho tayo, dado mga concerns. But we are just saying, kakabsat, di kita dapat nga amuna nga makaumay, umay. Amen? Awan nag-amen, kakabsat. Amen? Noong kayo umay, pamerienda kayo. Nohaan, nag-sponsor kayo ti pangaldaw. Okay? Mahaba to, 6 months, kakabsat. About 6 to 8 months nga pamerienda kan pangaldaw. Okay? Now, in what areas does God want us to abound in the work of the Lord? Kasi ito yan, ito yan. Dagiti unbelievers, ti context ti panunot da, worldly things. Right? Dagiti agtatakaw, ti context ti panunot da, adu kumat matakaw mito next year. At adu ko mga bangko iti mastrut mi. At adu ko iti masipdot mi nga cellphone kada bag. Yun ang iniisip ng magnanakaw eh. Tama ba ako? Hello? Yung mga kriminal nag-iisip, at adu ko makurakot mi to next year. Yun ang iniisip nun. Pero ang Kristiyano, at adu ko maaramidak nga para ti apo to next year. Yun ang iniisip ng Kristiyano. Now, how is that possible? Number one, God wants us to abound in knowledge and judgment. God wants us to abound in knowledge and judgment. And at opposite to knowledge. Yes, the opposite of knowledge is
Ignorance. Now, amuyo ka di kakabsat, nga iti panangarami ti trabaho ti Apo, para tayo mag-abound, so that we can increase and excel in serving God, we must learn the know-how. Learn the know-how. Ano ka na sa unti know-how? Amwem, no kasano nga aramidem, kasano ka nga agserbi ti Apo. Ignorance is an enemy to godly success. Nawatan nyo kabsat? Kasla kuma basketball player ka, you cannot play well if you don't know the rules of the game and the strategies of playing. Di ba? Sino kada kayo ti mahilig ti basketball? You know the rules of the game. Basic rules of the game. Anat rules ti game? Mga violations. Foul, traveling, ano pa? Technical, 3 seconds violation. Know the violations so you can avoid them. Now, learn the tactics and strategies. Learn how to dribble, learn how to shoot, learn how to play with the team. You must know a lot of things to play well. Naawatan tayo kabsat. No agtaltalon ka, kat di mo amo iti sikreto dagiti agtaltalon, hamo mapagbalin tatalon mo. No ag-business ka, hana mabalin nga ag-business ka nga di mo amutar aramidem, hangkag balegi. Hamo maparangay, mapaasenso, hamo mapadakkel, hamo nga ma-expand data business mo no dim-am mo. It all starts with what? Knowledge. So no kaya tayo ti ag-excel, ken ag-increase, ag-abound iti panagserbi ti Apo, masapol nga ammo tayo. Masapol nga maamuan tayo, dagitoy nga bamba nag-learn the know-how. Philippians 1, kita nyo ti prayer ni Apostle Paul. This is our prayer. This is our prayer. Philippians 1, 9 and 10. And this I pray, that your love, so ada ayat da. Ada mo la ayat nyo kakabsat? Importante eta. Pero, importante di willingness, importante di dedication, di heart, now, masapol nga maamuam no kasano iti panangaramin. Tanuhaan, uray dedicated ka, maungtan ka. Kasi di mo amutob ubram. At di mo mutam mo. You see? Hello? First and foremost, puso ang kailangan. Pero sa paglilingkod, hindi lang puso ang kailangan. Utak din. Parang sa kandidato, di ba? Importante ang puso, pero kailangan din ang utak because leadership is a big responsibility. You need to know a lot of things para maipataray mo kakabsat, iti idadaulwam. Hello? Importante ang puso, pero mahalaga din ang utak. Talents, everything, instructions. So ako na, that your love may abound in what? In knowledge and in all judgment. So you come to the pastor and say, Pastor, I'm willing to serve God. How can I help? Show me, teach me. I'm willing to learn. Gusto kong matuto. Gusto kong malaman ang mga kaparaanan at filosofiya at mga rules para makapaglingkod ako ng tama at maayos sa ating church. Kaya nga sa trabaho, ino-orient ka eh. May knowledge ka na nun kasi may credential ka. Pero pagkapasok mo sa company, i-orient ka pa because you need to have knowledge and judgment. You know what is judgment? The ability to make sound decision. Makapag-decide ka ti usto. So tapno ag-excel tayo, katno awan knowledge mo, hanggang makapag-desisyon nga apagiso, how can you increase? How can you excel? How can you do more? Your lack of knowledge will limit you. No question with the heart, no question with the love, no question with dedication, no question with willingness. But this is the challenge. Let's grow in knowledge. But grow in grace and in the knowledge. Blessing ito, Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Nga rod, masapol nga review dagiti sasao iti Apo. Particularly, dagiti na ipipreach kakabsat. As members of HBBC,
Kaaduan nga na-preach iti church tayon, di kita ti manual iti HBBC member. Manual, amoyot manual? DJ mo nga maamuan how you should conduct yourself and behave yourself as a member of HBBC family. Reviewin nyo, di kita na itod kada kayo nga naka-frame. Ada pela di balayo ka kabsat? Ada mo pelang uno. Di kita naka-frame. O sa mo itong kabsat, ada pelang? O ano, di kita na i-frame nga, gatang tayo ide. Ano title na? My Christian responsibility as a member of HBBC. Di ba? O, kuna na, my responsibility to the Lord. I am to honor, love, and reverence Him. My responsibility to my local church. I am to attend all services regularly. Oh, dapat among digijay. Hanggang makapag-excel no, di mo review, hindi kitang responsible. By the way, listen. Alam mo ba na yung salitang Christian, hindi pangalan lang yan. Ang salitang Christian, bukod na ito ay identity, ang salitang Christian, ibig sabihin, role. You know what is role? If you are a mother, what is being a mother? Is it a name? Pag sinabing mother, pangalan mo ba yung titabing ang mother? Anong pangalan mo, mother? Bakit tinawag kang mother? It's your role. So when you are called a Christian, it's not just a name or identity. It's a role. What is your role in this world? You're a Christian. That means you are to shine. You are to be a salt. Hello? Kala digiti ko na ni Pastor Jungkat, adda ka iti politiko. Mayor ka, vice mayor ka. Sometimes people do not understand nga, DJ nga position kakabsat katinga nga asawan, role. You are there to carry out the service that should be rendered by that position. So whoever assumes or sit on that position must be willing to what? Render, deliver the service that must be rendered by that position. Kasta kakabsat iti Kristiyano, you need to know. Iso nga, siyempre no, agtaray kanto nga mayor, vice mayor, sanggunyan, masurusuro man. Deta la panagbalim mo nga sanggunyang bayan, uno sanggunyang panlalawigan, you know the first thing you need to learn? The Robert Rules of Order. You know what is Robert Rules of Order? How do you attend a meeting? Di ba? Paano ka mag-attend ng meeting? Pwede ba na pag may gusto kang sabihin, pupunta ka na lang doon sa pulpito, tsaka mo pipindutin, hoy, ito ang dapat mangyari. Hindi. Kundi, pag pupunta ka doon sa pulpit, anong gagawin mo? Hindi pulpit ang tawag doon rostrum. O, anong sasabihin mo? Mr. Presiding Officer, may kaayusan. Knowledge ang tawag dyan. You cannot excel. You cannot excel if you limit yourself. Alam mo, may apply yung ngayang people dito. You want to excel more in this life? Learn. Magbasa ng libro, magbasa ng libro, magbasa ng libro. So anat aramidem? Mangalak at timbagan libro, basaem. Nakita yung mga kabsat? Okay, magbasa ng libro. Sabi ni Pastor, magbasa ng libro. Ito na nga, babasahin ko na. Amen? Okay, number two. Not only abounding in knowledge and judgment, two, abound in thanksgiving. Abound in thanksgiving. Colossians 2:7, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So kadigiti amin nga maaramid dito ikakabsat, kikita nyo digiti mapaspasamak, anat aramidin tayo, agyaman tayo iti Apo. Gaputa datayo kat na iparamot keng kuana. You know, listen, tibiyag tayo kat saan nga nairamot ka dagiti temporal things. Kasi no isuti na kaipundaran tibiyag tayo kakabsat, alagay ko sa unan, awana, hantay yung agbaling nga fulfilled kung naragsak. Tibiyag tayo na ipundar kini Apo Jesus, rooted and built up in Him. So come what may, no matter what happens, tibiyag tayo, ag-flow ti thanksgiving, kasi ti Apo ti source ti life tayo. O, nakita tayo dayjay? 2 Corinthians 11-12, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Abound in thanksgiving. Tatay, before ti preaching kat, nagado nga thanksgiving. Amen? Taumam ti agbasa diti Facebook comment iti thanksgiving. Number 3. Okay? Abound in the grace of giving. Abound in the grace of giving. 2 Corinthians 8:7.
Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace. Adwan kayo ti knowledge, adwan kayo ti pamati, nalaing kayo ti panagsao, ken nakagagagat kayo kung adu ti ayat yo, kita nyo nga rod, ngay ti dating aspect, ag-grow kayo. Amam ti pakakitam kakabsat no ti may nga church kat ag-excel, ang katsekan di jay kwa, record ti giving. Hello? Amen. Si bibiyag kayo pa kakabsat? Alagat, you may not do that. For the sake of illustration, you would like to see the, ano pangawag mo ngamin, no, how do you term that in business? Kasla iso ti pang checkam. Kasla iso ti gauge, pang gauge sum. Dapat may isang word Ada jay sirok ta dilak Iso ti pang indicator. Indicator of growth. No kaya mo makita kakabsat, ti indication or indicator, ti growth, kan i-predict mo nga, grow deta nga church kakabsat. Ingka kitan di record ti giving dagiti members. Dito po sa atin, well recorded ang ating mga giving. Well recorded yan. Okay? Checkin mo dun sa record. No makitam kakabsat nga digijay tithes, kitaam, evaluatam, kat kitaam digitoy members no anyat capacity da. No han na proportionate, anat proportionate? Han na umiso, han na maitutop, kala ko mati tithes na kat 5,000, samantalang ti sweldo na kat 100,000, han na proportion di jay. No makita makas jay kakabsat, it is a sure indicator that church will not grow. The church will not grow. Because ti maysa nga kadaklan nga indicator, tapno ag-abound ti maysa nga church, kitaam jay record ti giving dagiti members. How members are growing in the grace of their giving. Hala nga jay tithe, no dikat ka digiti amin nga aspects ti panagitadan. And personally as a pastor, evaluating our giving. Ado digiti agsurusuro pela nga madama. Agkadagi-grow kakabsat iti giving, but looking at the record kakabsat as a pastor, from a pastor's and from a human viewpoint, I can say that this church has a bigger capacity than what you see as numbers. Anat kahit kasano pa nang explain ko di jay. No kumati arig nagatsang-sang nga gasot tayo ngam ti power tayo kasla power ti lima gasot nga tao. Anan numot nga rod ti church nga lima gasot ti membro na ngam ti power da kalasang-sang nga pulo lang. So anat serbin at pigpigsada gito kala agbagkat da tatainting ti may nga poste. Kinseda di na pay makaya. Hello? Samantalang ayabam digitoy nga permi nga ti mas masel nagat kasla papay kakabsat. Limlimada kakabsat ngam sa gagaysada nga postet bagkatan. So jay maysa kontra 15 kakabsat ti power na. So ti pagkakitaam ti bilag ken parabor ti Apo. Strength ti maysa nga church, iti grace giving. Ngoray sang nga gasot, no makitam ti giving na, atiwon na pa'y ti lima gasot ti miyembro na kakabsat. Makitam ti strength deta nga church. Because agburburayok ti parabor iti Apo. Kastamot ten king ka, i-personalize mo di jayan, ti biyag mo. Nga makitam ti strength, ti grace ti Apo king ka, indicator ti biyag mo, nga ag-grow ka ti parabor, DJ giving mo kakabsat. Isong itay bigat, mabaling nga lang langayol at nakitak nga imay, ngam di kay mairupa, di kay mai-describe, kasi naka-face mask kayo Yung ti Apo nakita na di puso yung kakabsat. 2 Corinthians 8:2, look at these people. Marigrigat da ngam napigpig sa pelang ti pamatigan parabor ti Apo kadakwada, ngam digiti Corinthians, nga nagbabat nang. Ngam, nakuripot da. Han nga Ilocano, digiti Corinthians, I believe. Ti Ilocano, digiti Macedonian believers. Amen ba? Amen. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kitam ti power, digiti nga tao. They are poor, they are afflicted. Ngam kitam ti maaramidan da kabsat, gabu jay grace ti Apo. It's the aspect of giving. Okay? Tuloy tayo itong maminsang kakabsat. Narigat no lipasat deto yan. Okay? Nabitin ba kayo? Oray siya Pero may met nga ituloy itong maminsan.